Mr. Lambert, excuse me. Oh, Mr. Lambert, please, me waiting for 3 minutes, please. You are a brilliant artist on the world. Nice to meet you. How are you doing from Slovakia? Mám rád Slovensko. Pricestoval som len včera večer, dnes večer odovzdám cenu a potom musím naspäť, pretože práve nakrúcam film. You got a great spectacle. Ďakujem. You can change us? Nemôžem, potrebujem ich, aby som videl. You playing as all the brilliant movies. You're an action hero for the American people, you know. You play on Animal and the Apps, Planeta Opic. Vy ste hrali nejakú tú opicu správa alebo zľava. Ako sa cítite? Či nemáte pocit, že by ste chceli robiť tlmočník? Please, excuse me. Wait, o čom please. to je? Viete, on robí také milné rozhovory, ale ako sa cítite pri výrobe takýchto filmov? Planete Opic. Planeta Opic. Planeta Opic? Áno. You great actor. How you feeling? That was nakrúcanie. Aké to bolo? To nakrúcanie. Aká Planéta Opic? To by sa mal spýtať toho herca z Planéty Opic, pretože ja som v Planéte Opic nehral. Že hral v Muche. You play in a Mucha. Nie. Dragonfly. Mr. Lambert. Dovidenia. Alright. Mr. Lambert. Milý priateľu, Christopher Lambert. Pred pár hodinami sme si dali spolu prvý kukuč. Nebolo to moc slávne, ale uvidíme, ako to dopadne teraz. Trošku pritvrdíme. Ideme. Mr. Lambert. Vy ste tu zasa? Mr. Lambert, excuse me. Nie, potrebujem tlmočníčku. Alright. I don't speak so good. Kde je tá tlmočníčka? Where is my prekladateľ? Mr. Lambert. Tak čo, už ste našli tých hercov z Planéty Opic? Yeah. Našli ste ich? Yeah. A kde sú? Nevidím ich. 2 years ago. Hovorí sa pred 2 rokmi. You play in the movie on the Fly. Po nemecky Flugzeug. Vy ste hrali Muchu? Nie, to som nebol ja. Nie, nebol som to ja. Okuliare. Za Muchu? Yeah, Fly. That was a great movie. You are action hero in the American movie. You playing on the movie and karate. You know, chama chama chama. That is great. Ak pokračujete takto, tak už rozumiem. V poriadku. Alright. Ak v tomto pokračuje, tak už rozumiem, prečo nevyhral. Tak ma tie záteky prejdu. No. Ty máš ale odvahu. Yeah, God bless you. Ako prosím? Že budeš takto pokračovať, chápe, prečo si nevyhral. Vy ma nemáte vidieť rád, prečo to robíte? Oh, God bless you. Excuse me, Mr. Lambert, Tarzán bol z ktorého rodu? Papúšek Škraboškový, alebo vy fajčíte? Mr. Lambert, who is there behind the door? It's me, your mom. Open the door. I have some milk for you. Mr. Lambert, my apologize. I would like to talk to you. We are a good team. Please don't do that. Please don't shock me again. What's wrong? What's wrong? I've got you to pierce my...